Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vek kule January ni somni paruk sang ni somni le paruk kania Iran boina kalme ka Iran atanga tlan chuak ramdanga luta te enge mozat an oma tin Iran sipaitan mi puilung oilo an soi sak dan te puan chuin a sela Iran sipaite chet dan arova tak zeta tuntuma hian thuthar anron talan rang Iran sipaite chet dan tele US in pu cha dan kal chhozel te tin Iran hian US hi a hlau ve hlemaya avaulet verenga engwanga heti taka hlau nge ani Iran hian eng ang takin nge ral thuam alo nei ve ti te atlang pui kangai tha in kan thir ho don ani Iran official te chuan New York Times nena January ni kwa khan Ayatollah Ali Khamenei chuan Supreme National Security Council nena mi puinwar te hi atul dan anga pianga ti cheturin a riat tir ti an soyani chumi nuwa chuan security force te chu mi puinwar te thata silai met puakin khongai na lan tir su u ti thupek pe in tir anitani tuna hian Iran hotulu ber Ayatollah Ali Khamenei chu USin abe alawa wangin le noya bangkara ain son ti report a ombokani Iran ep tu pol te chuan Ayatollah fapa pathumna maso Khamenei chuan ruai tu sang ber na hi chelai lokin ni tin mo phurna ala ti an report ani Iran hospitala te chuan Iran Force 10 an ka hliam te kha hospitala a en call tu doctor le nurse ne lamat ha vekte an neya a thena chuan an chuatira doctor le medical assistant te an chuatir nuwa mi pui hliam te chu an luwa tak an ka phlum ngau maya dama chuatir an du lawani tin a then hi an tak sapeng organ te po lak sak an nia soyani bokani Iran rama mi hring dik na chan vo chung changa zirchiang tu le malatu UN special reporter mai sa to chuan Iran ram chunga doctor te report in atalan danin mi puizinga thiza thi mi sing hi chuangan ni atiani a soidan chuan atira mi sanga vel chau thi ni a chutania ma se tu na chuan alet li zetin atam zok ni in an chutani Washington in Iran be military strike adu long nia soi ani nuwa US President Donald Trump chuan Iran sarkar thia complete destruction of phut thu a soita a Middle East a US sipaite mo an munpui an beise mo Iranin aron beile tani chuan Iran chu khovela tanga nuai bo factor khopin sipai ruwa manna military plan siam turin thupek achu ani President Trumpan News Nation a hilfia danin ama tha tuma vauna Iranin anei renga wangle Irana sarkar do tu mi puitam tak protester tha anni awangin hetiang hian rorum takin atong chuak ta ani tuna anson chua longlian hi USS Abraham Lincoln le athui hruai long dangten nia boruak asan zela wangin engtiklai poa chachuak thei reng turin anin pe me kani he boruak hian ram pani inkar in dona na sajok full scale war achok chuak angti khovel hruai tu te hlau thon ber ani me kani President Trump hian Iran chungchanga thu chua rorum tak nei ma se in dona tak atran don le don lo hi thil chiang tak kero a om lawa ma se tual chung boruak le a malama a thil lo ti to dan te thirin kong pani in a thlir thei in dona a thlen lo chan ni thei tur te Trump hian US chakna le theina Iran hi mu tira vauzama in rem na siam hi athu pui ber ania rorum taka atong chua chan hi Iran hian US an beilet ngam lo nan le an du dan anga in rem na deal thar an siam pui theina na vaulok na ani thei bok ti hi mi thiam te ngai dan ani Trump hian forever wars in dona to play thei lo hi adu lo hle a Middle East a sumle sipai central chiam hi atum berani lo silai le bom man ai chuan Iran sumlak lu na oil le sum don na rek athang jok fotrin in dona achua thut theina chan tur ve thungero thil kheng pakhat chau hian Trump du dan thak danglamin boruak ati che thei thungani red line pel chungchang
Tramahian ama point na soito US sipaiten pakhat point nun na ansa na ni chuan natakin abeilet nga lang atia entirnan kumsang ni som nia Qasem Soleimani atha angkhan Trumpa ama ngei tha tuma Iranin ruwa manna an nei nia FBI ten an soi hian Trumpa hi ti thin ur hlemaya amimal nun nala ka vauna ani awangin preemptive strike be masak thut atum mai theibok military build up sipai in puachana aircraft carrier te Middle East lama an son kwal mek hian indona tran thut thei turin infrastructure chu ape fel vek to ti akoka indona lian full scale war ai chuan surgical strike mun poimo chau be athleng masazokang Iran nuclear mun pui te mo an sipai mun pui IRGC te emo chau hi USian abitum target masak arin Trump hian indona lian tak chu apumpel ram arin oma mase Iran hian US aron tespal ani lau chuan tuntum chu amazong ain acharorum zok to ngeyang President Trumpan Iran chu khowela tangin kan nuai bo vekang tia vaw nu hian Iran sarkar po an ngoi mai bi khau lo maya rorum takin channa an pe ve ngalani Iran sarkar le an huai tu te chan le dan tlang pui chu hetiang hi an ni declaration of war indona puan na an ngai Iran President Masud Pezeshkian chuan President Trumpan Iran huai tu sang Ayatollah Ali Khamenei abitum chu Iran mi pui zong chunga indona puan na declaration of war ani ti asoya Trump malak na hi criminal thil ti anga apu bokani Iran sarkar thu puan chuan USin surgical strike mun khat chau be thu te mo mun tlem te be na emo an nei ani point chu indona lian tak all out war anga an ngai tur thu an soya he thil hi fiam thu ani lova kan lo ha renga ni ti in an vaule tani Iran sipai rual laom tak revolutionary guard IRGC ho tu po aron trong chuaka kan sipai te chu an silai me per in pe rangin finger on the trigger anom to thupek order kan mu rualin kan chenga lang atiani Iran General Abul Fazal Sekarchi chuan Trump hian arhia ani kan ruai tu Khamenei chunga kut alek ani chuan chu kut chu kan chok mokang an khovela hian nei pui kan chepanga hebial Middle East chunga hian himna mun an nei lowang tin thu chua asiam ve bokani heng in vauna hi international law khovel dan bo chiat na nia wangin Iran chuan United Nation UN hera lekha an thona Trump pathil ti hi ram khat laka ral thuam man tuma in vauna dan lova thil ti ani ti in remnan phutani tuntum chu America in min be na reng atle memo atta memo mun bik bitum surgical emo ral thuam tharui man kinetic emo eng po lo ni se chu kan ram chunga indona tak all out war puan na kan ngai ngal vekang e thil ching fel tur hian kan thei to pana in kan chang let bokang ram pakhat United States atanga sipai invauna ma chon reng tu hian kong danga nei lo min be ngam tu piang laka in rin tok na siam le in venan kan nei zong kan manangai ani ti in an ho tu pa chuan a soyani Iran chuan an ram chung mun ranga hai alat ap puanga an sipai te po engtik lai po a chechuak thei turin anin pe reng ani Iran hian US in a be ani chuan Middle East bial chunga US sipai mun pui zong te chu an tan target be thei an ningal vek don ti an soitel bokani January ni somni panga sang ni somni paruk thlenga US le Iran inkar boruak to tak chanchin thar bera chuan mi singthum le sangruk le zanga chuang thito anga hriatani Iran internationalin sarkar chungril report a mudanin January ni riat le ni kwa in be na satper lai khan sipai ten Iran mi singthum le sangruk le zanga chuang anti hlum ni ena ta lang report then khat chuan sipai ten hiam tuar dabdo ina en kolmek an man te chu extra judicialin dan lova tha na an chunga kalpuin an ka phlum ya ti atar lang bok molavi
Abdullahim sani ruai tu langsar tak chuan he thil thleng hi ruah man sa veka tual tha narap thak takani in suat na ani ti ina soi Iran nu pakhat sarkar du lo na lan tir tu laka tharum man narap thak tak amit ngai a mutu chuan an venga sipaiten mi puilung oilo silai tak life ammunition an ka awangin indona mun war zone angmai ani thuwa soya Iran sarkarin internet ati thi veka wangin thil thleng tam tak khovelin an kha theilowa ma se Iran mi ramdang pana chuak thei then khatten thil thleng an ron soi chuak tan mek ani Isfahan khopui thil thleng hi London a cheng parnia tia minglem an sak a ming tak an thup chuan Isfahan khopuya achung te atlo lain buaina hi chuaka Isfahana Hakim Nizami le Khagani veng vela chuan kum sari atanga kum som sari inkar mei chia le mi patam tak kongpuya an chuaka mi pui zahni atanga zathum vel zet kong pakhata an oma dictator chu thiro se hei hi an ho tu pa ber khamini an soina nia sa chu damreng ro se an tia hei hi an ram lalthin papa tuna USA ommek an soina ni bok tiang chuan an awrual dual ni in a soi parnia soidanin sipai ta chuan amasa in tear gas an mang ve a chumi nuwa tlar khata an ding ta a silai mangin mi pui chu an kap ta mia pia mayani ate mi an ka thuk lai le kongpuya thi luang te chu ka muani ate parnia hi tlan chia in pakhat lobby aluta chuta chuan hliam tuar tam tak an lo oma lobby chuat chu thi in abual khat veka mei che pakhat phei chu amal pui hi silai ka na hliamina khat vek ti in a soyani January ni kwa khan Iran huai tu ber khamini chuan thil ti chetu destructive element ta chu nat takin an khem don ti asoya chumi nuwa revolutionary guard te chuan mi pui ta hna text message thonin kongpuya chuak lo tur le terrorist thui hruai te thlop lo turin an wawa a thlop tu te chu ram phat san tu angangai an ni tur thuan soyani parnia hian Isfahana Fiis ai hospital atanga a hriat danin silaya ka an ni awanga an hmai le an mita hliam tuar mi zathum vel zet an mit zai surgery sak an nia tuna chuan Isfahan kongpuya i chua chuan mit khu ipad nei mi tam tak i muto ang atiani sipai te hian damdoi in te po an thi thlai renga silai ka na hliam nei apiang chu an man ngal selani hewang hian hliam tuar tam tak chu damdoi in pan ngam lovin in lama anin en kola an hliam chuan nai ala a apun na sa hle ti in a soyani Iran sarkar chuan mi sang thumvel thi angin tar langma se human rights group HRAN chuan mi sangli le zaruk chuang an thi dan an fin fia to mit thi dang sang kwa le za sari vel an le en fia mek bok mi sang sari za thumvel in hliam na tak an tuar bokani parnia chu tuna Londona akir le to Iran mi pui thin rim le an tok na chu khover riat puya an au chua pui tur thuwa soyani Iran mi pui ta hian an du chu kong puya an tar lang to aman po nat takin an pek pha ani ti ina soyani Teran khopui lai li taka Iran sarkar chuan mural banglian taka thalak an tara chuta chuan US aircraft carrier le tho theina chia ta taw langin thi itu chuan thipui sengang ti an ziak ko maya hei hi US in abe ani chuan na takin an chang le don tia an vauna ni Iran huai tu ber ali khamini chu US be na laka him turin le noi thu tak underground cell tara alu thu le afapa masot khaminian ai a ori thuan ta langani Iran a hian darkar zali chuang internet anti thito a khowela tangin anin da chuak lakani tuna hian ram chung internet National Information Network chau an manga telecom ho tu chuan internet hi voin nemo naktu ka emo honle ani tur thua soyani India thlo theina Indigo chuan passenger te himna angai poimo wangin Delhi to Tbilisi le Mumbai atanga Almaty in car thlona tam tak anti topani
UN chuan Iran sarkar tharum man na chuna takin adema ma se India chuan UN Human Rights Council a Iran ta na ding zongin vote athak thunga hei wang hian Iran ambassador chuan India sarkar nena lom thua soyani United Nations Human Rights Council special meeting voisom thum pakwana hi Iran ram chunga boina wangin nei ania he meeting anko chan hi Iran rama IRGC Iran Revolutionary Guard Corps lamin Iran mipui protester te chunga anchet rova ema wanga ko ania thil thendan chui chian du le Iran sarkar chet thona le demna resolution chungchang te an soi hawani he meeting resolution a hian resolution thlop zongin ramsom ni panga in vote an pe a ramsom pali in on lam nei lovin an haya ram pasari in resolution do dal zongin vote an pe a resolution do dal zonga vote pe tu zinga hian kan India ram ngei po atel ve ta ani engwanga India hian Iran rorel lai nun rong via wa kan riat khamini Iran Supreme in chief lam tranzonga vote thak tamai nge ani ti hi mi te riat chak le mak ti ani India hian Southern Coast Iran tuipui vaw kama Chabahar seaport tur asa chawmeka helong cholna mun hi US lamin sang hi som ni paruk April thama ti top ani lo chuan India laka tarif sang tak za a som ni panga aya niam lo manga sangson tura avaw khana wanga India thinrimin resolution do dal zong hian vote athak ta ni en nan soyani Southern Coast Irana India in Chabahar seaport asiam chan hi Iran nena in sum don ton na turani mai baka Pakistan bypass Central Asia and Afghanistan tenen in sum don ton na atana arwa man chau ve me kania som kwale pakot chunga tana Iran sarkar nena man choya man phalna agreement alo siam fel diam sa ania US awangin India hian atop san mai don lovani President Donald Trump an armada ati mai tuipui sipai rual lian tak ati kha tuna hian Iran an thleng trepa tuipui sipai naval forces USS Abraham Lincoln CVN-72 he aircraft carrier lian tak le a thrui hruai long strike group te hian tuna hian Indian Ocean paltlangin Persian Gulf lampani nan kalmeka nitlem te hnuwa an thleng to mai don ani he armada a hian guided missile destroyer pathum USS Mobile Bay Desron 21 squadron te antela heng long te hian missile tam takan phura Iran ram chunga target te nai takatanga kanan an mang theani Bahrain US littoral combat ship pathum anom sa Persian Gulf a hian destroyer pahnih dang anom bok Lincoln strike group athen hian sipai sanga za sari chuang zet bial chunga hian anom bel ngal don bokani van lam sipai air power F-15E Strike Eagle US Central Command CENTCOM chuan zirtop ni khan Middle East F-15E Strike Eagle thlo theina squadron thar an thlen bel thuanem heta heng fighter jet hi RAF lakin hi UK atanga ron thlok chuak an ni aircraft carrier a hian F-35C Lightning II FA-18E F Super Hornet le thlo theina rang somriat chuanga ombok United Kingdom UK point Qatar ngen na angin Eurofighter Typhoon jet te chu Qatara Doha a atir ve bokani Patriot le THAAD US chuan Iranin aron chan let a hlawa wangin Patriot le THAAD terminal high altitude area defense missile van himna system te chu Middle East mun ranga ada bel mek bokani hei hian US base tele Israel te aron be thut chuan aveng donani mithiam te chuan hetiang khopa US ral thuam check call le inpua cha hi June sang ni som ni panga Iran nuclear mun pathum an ka don ai khan anasazo khialin an thria Israel mithiam Denis Soidanin USian sipai manga be kherlovin Iran tuipui kong khar sak naval blockade nan amang thei atia USian indona chuak thut thei laka ma la a Iran hruai tu te thutluk na an siam sual lo nan avau ani ber atiani khothang ram te hian
an thlo na le tui nuai navy chak na hi Persian Gulf le a che vela an da hnem hle maya Iran hi an hual chuak vek ani ber ma se Iran hian hei hi an ram vauna anga ya tom an tum lo hle Iran hian ral thuam thar drone le missile thui tak kap thei an nei hnem to ka wangin an hlau lo nia tar lan ani Switzerland World Economic Forum Davos khovel huai tu tam takan tela khothang ram te hian in rem na kong zon an dua ma se Iran chuan hetiang in biak na hi an ta na hlok na turani don lo chuan an lo mol fo to thina an huai sen na tar lang tu pakhat chu an du lo zonga chuan ram lian vauna po enga ma an ngai lo hi ni Iran hian US le Israel te laka hian ral thuam hlom tak tak an ma ni kut chuak indigenous nge an nei nuala heng ral thuam hi an thil tum ti hlot ling tur le an mel ma te vaulet nan an mang ber thina ni ballistic missile Iran hi Middle East missile nei nem ber pol an nia Israel le US be sang te kap phavek kan ni Sejil he missile hian kilometer sang ni atla akap theya Israel ram be nan aman chuan atla le ang Koram Shahar 4 Khaibar tin nan soiboka kilometer sang ni akap the Playlot bom ri tak aphur thei bok hypersonic missile Fata 1 le 2 Iran chuan heng missile te hi sound ri ain alet tam takin achak zoka missile ven na air defense rang te point an man hlei thei lo ni in nan soyani drone UAV Iran ral thuam laom berpol chu an drone kamikaze drone te hi an ni Shahid 136 he drone hi suicide drone ti in nan kova atloma ma se athok na le Russia le Ukraine in do na po man ania Israel thengin athok pha ani Mohajir 10 he drone hi dar kar som ti le pali chung chol mi alova thok theile ral thuam chi rang phur thei ani bok air defense system mel ma thlo na le missile lo dan na ral thuam an nei thave le Bavar T-73 Russia siam S-300 ai po thania an soyania thlo na man lai le man thar steel jet te po alokap thathei nia soi ani Kordat 15 radar chak tak nei thlo na le drone te hlatak atanga puthei le kap thathei ari Iran chakna in thup te asymmetric warfare ral thuam lian thamba ka hian Iran hian kongdangin chakna anei ve tlat bok proxy group Lebanon na Hezbollah Gaza Hamas le Yemen Houthis te mang hian Israel le US te ado reng theiani cyber warfare Iran hian computer network kaltlanga mail ma te ti boy hacking konga ma son le Hormuz tuipui Strait of Hormuz he tuipui hi khovel oil zat chuana kongpoi mo takania Iran hian andu huna andang ping theya chu khovel economy ta na hlom le boka hetiang hi Iran ral thuam nei dan tlang puile andin mun ania chu wangin a engama ma a tlom hi an tumbik nia lovani Iran hruai tu tele an ram chanchin thar puang tu te chuan January ni som pakwa tangani som ni pakhat sang ni som ni paruk vel khan ram le ram inkar hlatak intercontinental kap thei missile nuclear ral thuam po phur thei ICBM an test thuan puanga e missile hi kilometer sing khat chuanga thui kap thei ni in America ram thleng kap phatura soyani Iran in an soidan chuan an test ngeya a hlo thling hle ti an soi an huai tu te chuan ral thuam thar le changkang tak la test ngai mi alo kan tesa a hlo thling ani ti in an soi khothlang ram US le a thurwal pui te ngai dana thung chuan intelligence ta chuan he thil hi an lanem het chi alo thunga ba se Iran hian an space program a hian ICBM siam hi an thupui ber pakhat ani tlat maya an lo test tak lovang ti hi a soi thei bik lovani report then khatina tarlan dan chuan Russia phalna in Siberia lam hoin an kap nia soi ani bokani Iran hian kilometer sang ni vel kap thei missile chu anei sa to a Israel le Middle East ram dangte kap pha ma se ICBM anei tak chuan khovel ram hlazo America le Europe ram te po
avau thei to don ti na ni Iran chuan kan test nge yani antia ma se khovel ram dang te chuan an laring hlel dewa an vil reng thunga ni Iran hian tun thleng hian nuclear bomb nei ti fin fiana chiang to kala omlo ma se nei nai takero an ni to ti khovel mi thiam te hetiang lam chui mi rang te chuan an ngai dana ni Iran hian ral thuam siam nana man ro poimo ber enriched uranium anei nem hle to a thiam na nei expert te soidan chuan Iran hian bom siam nan uranium ama mo zat hi kar khat emo kar ni emo chung lekin a enrich athlifim thei to ni ma se uranium thlifim ringot kha bom ala ningot lova aral thuam ngei siam chuak ture ro chuan thatem te emo kum khatemo vel ala mo thei ti ani Iran hruai tu sang supreme leader chuan nuclear ral thuam nei hi sakhwa Islam kalani ti in voi tam takalo sei to a an nuclear program hi ramtana energy siam nan le dam doi lam medical chawahman an tum thu an soi thin kum sang ni som ni panga jun thla khan US le Israel ta chuan Iran nuclear facility te an lo be to a operation midnight hammer ti in hein be na hian an nuclear na hi ati thuan op na sa hle a ma se Iran hian thuruk underground facility te mangin an la kalpui chun cham zel dia khiatani ICBM intercontinental ballistic missile hi nuclear ral thuam nen hian a in kop tata ICBM hi nuclear bomb latak ramdang thenga waka na man ro poimo berania wangin Iranin missile latak kap thei atesian nuclear bomb an nei nai hle to ti alantirani IAEA khovel nuclear viltu report thar ber chuan Iran hian uranium za somruk athlit fim kha kezi zali somli chuang ani to a hei hi nuclear bomb som chuang siam na na tok to ani mithiam ta chuan hei hian bomb anei nai to hle ti alantir nia an ngai ani mithiam tam tak chuan kumkalta jun sang hi som hi panga khan US le Israel ten Iran nuclear facility poimo natans le fardo anlo be to wangin an ral thuam siam na hi a khailak na sa hle ni an ngaya IAEA ho tu Rafael Grossi point tun naya khan Davosa he thil hi asoya an be na wang hian an nuclear na chu at nu fual deuh ni in an thria US intelligence tele mithiam tam takrin dan chuan Iran hruai tu sang Ayatollah Khamenei hian bom siam tura thutuk na top final order ala siam lo an nei nai hle chung po hian bom tak an nei chuan ramlian zok ten na zokin an be don ti an hria ta wangin bom la nei chia lo ma se nei nai hle nei mai thei din huna hian an ding reng ni in an ngai ani mithiam te hlau ber chu Iran hian kar khatemo kar ni emo chung lekin uranium za somkwa bom siam na tur hrim asiam thei to don ti hi ni ya tun naya an mu chua thar parchina an facility thar hi nuclear bomb explosive test na tur nia an rin awangin mithiam te chuan an vil uluk hle a helai huna hian Russia mithiam te nen na an thok mek ni in an soyani hetiang hi an nuclear tin mun ania US hian adu lo ber le a lo ber chu Iranin nuclear aneyang ti hi ni chu tho chu Israel point a hlau ania khovel ram dang te point an hlau ani a chan chu kan soi pho to angin Iran hi chu sa khuana nen an sarkar hi akal kop tlat tawangin an sa khu ang be ve lo tu te hi chu mel ma enin an en top maya an sa khuwa ni lo sa kho dang be tu an sa khuwa pompui lo tu te an ti hlumani chuan mar tara anin chua zel mai sia hei wang hian khovel ram dang tan an hlom em a abik takin an mel ma hlun Israel tan phei chuan a hlom zual hei hi US poina du lova athian thaber Israel laka Iranin du thala nuclear mantur anei thei tur hi abik takin US President Trump hian adu lo burmai ani chu wangin a beilawang ti hian soi thin bok ba se an hlau ber nuclear ral thuam hi an nei nai hle to nia mithiam ten an ngai tlata wangin US President Donald Trump hian Iran abe thei na tur chansi asang tuala an ngaya in sipai
impua cha dan thirin anin pu cha na sa em mai te hi Iran hian ral thuam thatak tak anga ve a kan soita kang khan heng mang hian ron beilet ve theitlata chu wangin Iran beilet na sa jok an tor lo na tur le Iran hi chehman lek lova hu be vek tumin tuna hian sipai te hi anin pu cha mek nia an ngaya tampange point a sipai te chu Iran beina em kim ruang man na siam turin thuwa petoa eng huna nge hei hi athlenang ti hi mithiam ten an thlir ber ni to a angaya ni em poni se hunin aron thil tura ngai phot mayang